a ngwane se rateng ke a o dumedisa ka lebitso le matla la morena rona Jesu Kriste. Ka je bolena re nka thuto ya 43 re tla bala ho Mareka kgaolo ya botshelela temana ya borobedi ho isa temana ya 13. Mme ka jeno re tlo bua ka tayo ya baapostola le phethahatso ya thomo. Tayo ya baapostola le phethahatso ya thomo. Thutong ya kajeno re tla utlwa ka tayo ya baapostola ho ya ka Mareka. Thutong ena eo re tlohileng ho yona re bone hore jwale Jesu o roma barutuwa ba hae hore ba kene metseng, mme jwale ba lokollwa hore ba kene metseng le metsaneng ya tibelo ya Galilea. Ho holo ho rona ho ke jwale kajeno ke hore ke re utlwe tayo ya Jesu ho baapostola ba hae ba batjha batho ba qalang hore ba nke mosebetsi ba laua ka tsela efeng. Jwale re bala ditaba tsa rona ho tloha ka temana ya borobedi re tla ya temaneng ya 13. Jwale ha re nke temana ya borobedi e reng a ba laela hore ba se ke ba boela ba nkela tsela letho ha e se le re fela, ba se ke ba nka mokotla le bohobe le ha ile tjhelete ya koporo ka maqhameng a bona. Ke temana ya borobedi. Ba rongwang ke Modimo ka Jesu mora wa hae ba lokela ho tshwara fela lere letsohong la bona ha ba bitswa, ha ba kena ka hara tshimo le tshebetso eo ba kenang hara yona, ba tshwanetse fela ba tshwere lere letsohong la bona. Ha ho thwe ha le le siyo ba tsamaye ka letsohong la bona, ha le le siyo ka matsohong a bona, ha ho thwe ba tsamaye ba o le batla lere. Se ba tshwanetse ba se tshware ke lere letsohong la bona ha ba iya. Empa ha eba le siyo letsohong la bona, ha se hore ba tsamaye ba o batla lere leno. Hona ho bolela hore ho be teng ka lere lena, ho bolela hore ho be le molangwana o ba itshwarellang ka ona tseleng ho tshehetsa mmele ya bona. Ba se nke mofao, ba se nke mokotla wa letho. Hona ho bolela hore ba lokela hore ba behe tshepo ya bona ka ho tiya le ka ho totobala ho ya Baromang. Ya Baromang o ba Roma a tseba hore na ke bo mang, ebile a tseba hore na o ba Roma hore ba ho etsang. Mme seo ba tshwanetseng ba se etse sona ke ho mamela seo ba se etsang, ba tsamaye ba le jwalo. Ha hona moo a reng inkeleng ho itseng kapa ha le ka la bona hore mohlomong ra hloka ntho e itseng, ebe jwale ba tsamaya ba ilo lata ntho e kang eno. Ha hona moo ba tlokelang ho etsa jwalo. Jwale ha ba rongwang o lokela hore a hlome tshepo ya hae ka botebo ho Jesu, eo e leng yena fela monga tshebetso eo a e etsang, ebile le yena monga leeto leo ba le nkang. Ya rongwang a se ke a nka mofao wa tsela a tswe a kene tseleng. Ba itlhokomele hore ba se iphumane ba le dithoto ha ba etswa jwalo. Jwale e be di ba sitisa ho kena tseleng kapa ba fihla ka pele moo ba rongwang teng. Ke seo a se bolelang ba tsamaye ba le jwalo fela. Ba rwale fela meqathatso ya bona, e leng mofuta wa seeta seo moo ka tlase
e leng hona moo sireleditseng leoto e leng mme ka hodimo e be ho ke leqhwaele fela ke lebandanyana kapa leqhwaele fela le tlamileng moo hona ke ho molemong wa hore ba ske be ba ngwa haholoholo ke mokurutlane mona fatshe ha ba ntse ba tsamaya empa hape ba ske ba imelwa ke letho ba tsamaye ba le jwalo ba sa imelwe ke letho kapa lefe ho ske ba letho le mosugudisang tseleng hore jwale ba apare ba se apare ba ske ba apara dikobo tse pedi ba ske ba nka le hona dikobo tseo tse pedi tseo ba ka reng ba di nkela nako eno empa he re tla utlwisisa taba ena re shebe hona na le hona ho tjena re tshwantse re nke taba eo ka tsela e jwalo na a e bolelang ka teng seo mareka se rutang mona ha se hore ba boloke tayo eo e le jwalo ka he bolela di jwalo dibakeng tse ding go bata haholo Palestina ka nako eo no ho tjhesa haholoholo ehlile motho a ka itsamaela ka sa apara letho empa na le rona ka nako ya Maria a manana na ho bolela hore jwale o tshwanetse o tswe ka tsela e jwalo ha ka tshwana ho etsa ka tsela e jwalo seo a se bolelang ke hore principle ena kapa ntlha e kgolo e leng yona e fupanweng ke thomo ena e tshwanetse e bolokwe jwalo e le jwalo e le thomo e jwalo e reng hore tshepo ya hao yohle kaofela e be hodima Jesu Kriste e se hakalo hore o hlonke dintho ka yena tsela ena hobane moo ka nako ana bua taba ena e ne le tikulo e tjhesang mme ka nna ba wena o nakong eo e leng e batang kapa eo rena le wena ho batang haholo Jesu Kriste o na etsa ditaba tsena a tseba hore o ntla nehela moya wa hae o halalelang hore batho moya o halalelang o re thusa hore re boloke principle eo e le jwalo ya seno empa re hlile le hore re ntse re hlokometse tikolo eo rona re phelang ho yona potso e nngwe e ka ba hona ho fela ho bolela hore boruti bosebetsing mona ba bona ba senke moputso na e leng dipabi tsa ho tshetsa malapa a bona e sa le bona na karabo tjhe Jesu ha tjho jwalo Jesu ha re ho be jwalo ha re ka tsela eno ka tsela efe kapa efe seo a tlileng a se bolelang mona ke hore ho na le batho ba bang ba tshwanetse ba nke boikarabelo bo jwalo e leng batho bao ba yang ho bona ke bona ba tshwanetse ho nka boikarabelo ba ho hlokomela hore bona ba phela ka tsela e jwang e seng bona ba itlhokomele ka hore ba jang ba itlhokomela ka hore ba iketsa mefao ya mofuta ofeng bao ba yang ho bona moo ba rongwang teng ke bona ba tlang ba etsa taba ena ba tla hlokomela ka hlokolosi e kgolo o hlokomedisa hore bano bao ba yang ho bona ke bona ba tla nka boikarabelo ho ditlhoko tseo ba nang le tsona bakeng sa bona mme Jesu ho Matteo kgaolo ya 10:10 hore hobane ya sebetsang o lokela ke dijo tsa hae hobane ya sebetsang o lokela ke dijo tsa hae Moapostolo Paulus ho lengolong la pele ho ba Korinti kgaolo 9:10 yana hore ke ka mokgwa o morena a laetseng hore ba bolelang evankheli ba phele ka evankheli hape ho lengolo la pele ho Timothea kgaolo ya 5:8 ore hobane lengolo le re o seke wa thiba molomo wa kgomo ha ipola hape le re ya sebetsang ho tshwanelwa ke moputso wa hae ha se wena ya lokelang ho itlhokomela ha galakalo hona o tla jang o tla hlokomelwa ke bao o rometsweng ho bona taba ena
haholo ho wena o le moruti, ho wena o le mmoledi, ke se bolelwang sena hore o tla hlokomela pele moo yang teng. Ka ha ka mehla ka nako tse ngata se fanwang ke kereke se ke sa fihlella ditlhoko tsohle tsa moruti, ho kgothaletswa hore ho be le se seng seo baruti ba se etsang ka tshebetso ya matsoho a bona ho tshehetsa ditlhoko tsa bona. Re ka sheba ho diketso kgaolo ya 18:3 moo ho thweng a dula ha bona a ntse a sebetsa hobane mosebetsi wa bona e ne le ho etsa ditente. Mme ho ntse ho thwe le wena o ka tshwara ka matsoho. Ha re ya temaneng ya boraro. Bohle ba hanang ho le amohela le ho le utlwa ha le etswa ho bona le hlohlore lerole maotong a lona, e be bopaki ho bona. Mona mareka hore Morena Jesu o ne a laela apostola hore ho hang ba se ke ba senya nako ya bona ha ba fumana hore moo batho ha ba amohele. Mosebetsi wa bona moo ke ho etsa mosebetsi wa Modimo ho batho ke phetho. Ditholwana tsa tseo tsa ho etsa ho di lebellwe ho Modimo hobane tsohle di matsohong a hae. Ho hlohlora lerole ha se letshwao la thohako, empa ke letshwao le dipakeng tsa ba amohelang tshokolo le bao melala ya bona e ntse e so di amohele kapa e sataletseng. Lekgalo lena le ntse le le teng nakong ena eo re phelang ho yona. Empa hape tlhaloso e nngwe tabeng ena ke hore mane Israeleng bana ba utlwisisa hore tikolo ena e tsamaiswang ke Bajude, mobu wa teng, lerole la teng le hlonolofetse. Empa ha ka ba qala ba fumana hore moo ba sa amohelweng teng, ha ka ba bona hona le mosaba o tsweng mobu, ba hatile mobu o e seng wona, mobu o sa nepahalang, mme ba hlohlora lerole la teng. Ke sona seo bana ba bolela sona. Mme hangata ehlile taba ena e ne ka nna ya etsa bomadimabe ho batho bao. Mosebetsi ba dumelang ho Modimo le ba rumilweng ho phetha mosebetsi ba se ikutlwe ba di dihlong ha ba sa amohelwe ke ba leng leqe ho amohela ho dumela. Ba se ke ba ikutlwa e ka nneng ba dihlong ke hona ha ba sa bone batho ba dumela ho Jesu Kriste. Ha re dumela ho Jesu Kriste, re lokela re se inke re le betere kapa re le baholo le ho feta ba bang ba kgelohileng, batho ba kgelohileng ba sa dumeleng. Hape re se opele matsoho ba hanang ho amohela ho etsa thato ya Modimo. Re se opele matsoho ha re ba bona ba hana ho etsa thato ya Morena Modimo. Re ba tlohelle, ke Morena Modimo a tla sebetsa ka bona. Batho ba jwalo o tla fumana hangata ba le jwalo ka se bolelwang bukeng ya Jonase, kgaolong ya 3, temana ya 10 ho isa kgaolo ya 4, temana ya 4. Re temana ya 13. Temana ya 13. Ba leleka batemona ba bangata, mme ba tlotsa ba kulang ba bangata ka oli, ba ba fodisa. Mona ke karolo ya phethahatso jwale. Ba phethahatsa thomo, ke karolo ena ya phethahatso ya thomo. Ba leleka batemona ba bangata, mme ba tlotsa le ba kulang ba bangata ka oli, ba ba fodisa. Ka morao ho tayo ena, baapostola ba ile ba tswa ba tsamaya ba kena metseng le metsaneng, ba phethahatsa lentswe, mme ba
mme batho ba baka mme ba kulang ba ba tlotsa ka oli mme ba fola. Ba bang ba ile ba baka. Taba ya oli e bolelwa ke Luka kgaolong ya 10:34 moo a reng a tlamella maqeba a hae, a tshela ka oli le ka veine. Mona ngwaneso re ne re bua ka ditaba tsa thomo ya morena rona Jesu ke tayo ya ho qetela go bona, le hore jwale ba kene ka hara metsi, ba dumelletswe hore ba kene metsing le metsaneng, mme ba tshwanetse ba be jwang, ba nke eng, ba se ke ba nka eng, ba be jwang ha ba tsamaya. E leng hore moruti wa heso, thomo ena ya morena Jesu e ka re ha e mono, ha e felle fela mona moo re e boneng teng ha re etsang, e tla ho rona le kajeno hore le rona ho na le tsela eo re tshwanetse ho itshwara ka teng ha re nka thomo ya morena rona Jesu Kriste. Ha re kena bathong hantle, re tshwanetse ho tshepa, tshepo ya rona e dule ho yena ya re romileng, ke yena ya re bileng ya bonang hore na re tshwanetse ho phela ka eng, mme ya bonang jwalo ebile o etsa le mokgwa, mme mokgwa o etsang ka ona ka sebetsa ka batho bao, sebetsa haholoholo ka batho bao o yang ho bona. Batho bao ke bona ba lokelang ho etsa jwalo. Batho ba tshwanetse ba iphumane e le boikarabelo wa bona hore tlhokomelo e be teng e etswang basebeletsi ba Modimo ba ba nnehang lentswe la morena Modimo. Ngwaneso, kgotso ya Modimo e be le wena. Thuto ya rona ya 43 e fella mona ha ke re rapele. Ntate wa rona lehodimong, ka nnete re a leboha bao o ileng wa ba bitsa, o bile o ba romile, mme ha o ba roma o bile o fane ka ditayo le ditaolo hore ba tsamaye ka tsela e jwang. Mme ntate rona o hlile seo se kopa se batlang ho bona ke hore ba phethe thato ya hao. Thato ya hao e se ke ba sitiswa ke dinthwana tse nyenyane tse itseng, ba se ke ba phetha thato ya hao. Thato ya hao o tla bao ba romileng ebile o ba fa le gona ba tla ba phele jwang. Ntate re a leboha, kena le gona go ba balle ka Kriste morena rona. Amen. Mme thuto ya morena a rona e fella mona. Kgotso ngwaneso, kgotso.